ubuphelele media. Ngendlela abantwana baNkuluNkulu yazi nje kuba khona phambi komnikazi abe ngibeka imic ngigiye Debule lehlabathi lengikhuphuka idebhisi qhamase ngehlala ngendlela abantwana baNkuluNkulu umuntu ajabule ngayo angazi nina nijabule nini ithi ngolunye usuku inkosi inyanga izulu emzini wasekulungene emkhambathini kade kunomhlangano khona mase kunoshembe kuba mnandi endaweni buka la umnandiswa nje ukuthi uyeza sokumnandi khona lokho nje ukuthi uyeza ithi inkosi wamlaba emkhambathini baya bagcoda bathi indaba ezitha inkosi yesizwe ayosincengela ushembe ukuthi angahambi endlela sokumnandi ngayo uthi mefika ihlele eminyango inikelisa ungalozinde ithi inkosi indaba ezitha sukum ozala wamngenisa endlini wasephenya ikhethini wathi yabona basezulu indaba ezitha napa sebehambile akonje unalamehlo ukwazi ukubabona konje unalamehlo ukwazi ukubabona napa sebehambile abasezulwini njengoba usuvali umhlangano masiqhubeka sihlala la sobe sehleli sodwa na inkosi yesizwe umlaba uximba wenziwa ubumnandi uyabona makumnandi la lamakhephu nje yodwa akhombisa ukuthi khona ezawo maNazaretha angazi impunyoni nganibonga ngani ngazi nganibonga ngani impunyoni ngoba mokukhambela namhlanje na uyabona ukuthi hayi sebekhona basezulwini phakathi komuzi isimo sisho njalo nje ngizokuthola umvangeli uTheme ephethe inkonzo ekseni wathi baba manje nangimsoli maNazaretha angimsoli isimo sisho njalo bantwana baNkuluNkulu ngendlela senisebenze ngayo maNazaretha uyabona ukuthi wonke umuntu ukhiphe konke anakho futhi into enhle ngokunikela ukunikela kuyinkonzo ukuba nemali eningi uzusitshela ukuthi iningi akusho ukuthi uzonikela kakhulu nabo bonke abantu ukuthi uyaziya ukuthi unemali encane akusho futhi ukuthi uzonikela ngemali encane usho ukuthi uzonikela ngemali enkulu ngoba kukhulu okusenhlizweni kuwo ukunikelelayo kunabantu abanamali eningi kabi la baza basitshela ukuthi banemali eningi bathi umlungu eplazini lapha ngakithi ngoba konje kuplaphana lapha leliplaza la kwasiqomo uzongena etiyeleni labelungu bonke laba wathi umunye umlungu yena imali yakhe ngayidlala esuka lapha izifika eThekwini kodwa ayisho lutho lo mali mongenayo inkonzo ukunikela ngutshela ukuthi uma unenkonzo ukunikela udlula abantu abangosozigidi ngoba usozigidi makuthiwa u50 rand nokufika faka u50 rand njengawo usuqhamuka mvangela umdlethe ishadela amabhasi ufika unele 100 rand ngaphezulu kwakhe ngoba inkonzo ephila kuwe ngaphakathi la makusetshenzwa abantwana baNkuluNkulu sinikhululile ukuthi ozwa ukuthi uvunyelwa umoya ukuthi mina ngakufaka lokhu zivuliwe izandla bajwayeleka abantu abahambela kude bese bethi nganabasho lutho bathule sizokuthatha apho ngoba ukho la sikhuluma lapha nje athi umvakela uGumede ngitshelwa lutho kodwa uhleli kwaGumede angazofonisa kwaGumede manje oqwabe indaba sikhuluma lapha nje wonke umuntu la anje yabona idebhisa kaplaster lefuna ucement leli pulpit likapende lifuna upende kuphela nje ufune wena ubuza ukuthi utholakala lapho lo pende sipende ngawo la umalini uthi nawo umqomo la ngimshumela ukhumalo lothandweni ungivusa kamnandi ekseni wadlula ibreakfast yasembedeni
uthi Mshumayeli wenkosi Mntungu uthi uyazi 10,000 rand ngesabatha elizayo hayibo ngithi mina athi ngimfonelile ngathi sicela uJojo wathi uyeza noJojo ngithi mina u10,000 oJojo ababili labo uthi hayi shi uJojo uyimele eceleni uJojo hlangene lapha nendlunkulu yami la ekhaya ukuthi asifake u10,000 ngoba siyabona lonke nzoka ehleli nombani inkonzo ejulile bantwana baNkulunkulu ngenhlanhla sikhuliswa amadoda adenikela ngasabo ukunikela sifundele ukukhulu kwana Manazaretha hey saya sinikele ezantsi laphana sathi akhumbuyela incwadi yakho ohlala uyisho Mshumayeli uGugulethu isithole uthi condemnation lo ingane kukhala sikume yathi yona konke kuhamba kahle abasekholo se3 Jobe khona le ncwadi le ngithanda ke nimboleke iBhayibheli Mshumayeli Oh muzi wa Manazaretha now lapha Manje ngizoba bazubuhle kusethokozana masibona abafundisi benje uyabona ukuthi ibandla liphelele phela manje masebefika nje ebufundisi sebenje phambi kwethi nabavangeli abakhokheli nasi intambi yoshona uyabona ukuthi uNkulunkulu usefikile awushaye Jobe uyayasi nje lethi niyenze kade nenzelani Masekolose 3 verse 23 Noma yini eniyenzayo yenzeni ngomphefumulo wonke njengokuthi nenzela uThixo uqobo lwakhe hayi abantu iningi mfana nikusho njalo ngithi iningi phela ngithi nami ngiyayijwayeza lento le ufuna ngijwayele angasi ke ngihlekani manje awiphinde ukuthi phela kwazi uthi angilazi iBhayibheli manje masubuza iverse yangi-expose manje Kolose 3:23 noma yini eniyenzayo yenzeni ngomphefumulo wonke njengokuthi nenzela uThixo hayi abantu uyabona lezi zintombi zentethelele lezi nabakhokheli bakhona uyabona lento abayenze lapha hamba kwaZulu Natal wonke ngeke ulifice nje mawuthanda eMpumalanga mawuthanda kwenye indawo ngeke ufike umsebenzi nje kuthiwa ipulpit liwe level ka5 room ndehlupha bobaba safanele nisebenze bobaba nilungisa indaba esimo sokuthi abantu abangezwi lutho kuleli bandla bangasebenzi bona banomlomo omubi baphethe izembe bagawula wonke umuntu ozama ukusebenzela uNkulunkulu lento phambi kwethu ungayenza wena njengoba uthi wena ayiyeki ngenziwa elami lithi uma ugcotshiwe noma ukusipha isigaba mawubona into ingahambi kahle hamba ulungise la ungahambi khona kahle hayi ukuthi avele inqunywe ikhanda into so thatha leli pulpit manje thina sadweba iplan le khona umkhokheli mamoyela sasehambile yaxolela ngithethele umkhokheli ukukolozela amkolozela umkhokheli ufika la ubuka iplan
Mshumane Nkosi ngeke likhulu sithi unciphisa kancane Mshumane Nkosi masasho njalo ke namasa ngithi asilinciphise hayi kokeli yeke kumshumane Nkosi likhulu silinciphise ngakholozela mkhokheli cela ukuthethelele kodwa ngakholozela ngoba ngangazi ukuthi uNkulunkulu yakubona okusenhlizweni uzosipha liphelile phela ipulpit mase kunosela import bakithi ozowa design osuku usafunayo Tikatili into mzentethelelo bafothi ngiyanisalutha nisiphakamisile kwaMpunyoni ni noakhila amapulpit akaze nilakhe lingaka nelinjena Yambili impela nisiphakamisile naphinde nagqoka nje ama frame nani namhlanje ukhombisa nje ukuthi ukhombisa ukuthi nje phela kuthumela bomvu uthando kutepu ukuthando nje kutepu ukuthando nje nagqoka nje ngawo naze nalimeshela kwalona yabo nje insizwa uphendula ipulpit awukho njengoba zikhona lezi intombi lapha namhlanje yena sizoyilekelela ukuhlanganisa ama floor tiles nama glass kodwa mase kunje bafowethu lo msebenzi phela mawubheka njena ubheke kwemillion lo msebenzi kodwa ngendlela enisebenze ngayo ungathi uNkulunkulu angavala indlebe zenu ningabezwa abakhuluma okubi azivule kuphela kwabakhuluma inkolo anishe ngishamehlo kubona abazondi benu phela sinyalazi iBhayibheli ihlabelelo kuba lapha 18 34 qale ku19 ufuna bona phela ubaba uJelti sikhona lemfa kwakhe 34:19 uya ku22 lapho nje umkhokheli eliwakona amunye ihlabelela ngithi umkhokheli Akithi manje mfuna wonke umuntu la ngene nomoya wokunikela wonke umuntu la angene nomoya wokusebenza angishumayeli ngifaka umoya ukuthi nawe obudosa kancane ufaka unumber 2 egear namhlanje na ngoba unayo imali akuthi awunayo kodwa uphethwe lento ekuphethe hamba momubi siyeke momubi man uthi kondoda ngapha eThekwini ihambe mayifika ekhaya ngolwehlanu sonke nomthandazo bafundisi vele ingenisa inkonzo manje khona amadoda ngamahumushane nje mase guqa la vele ishumela ngolwehlanu washunyela ngolwehlanu ntamba manje hamba momubi ngikhumbulayo na ke evele ithi hamba ndoda emnyama hamba momubi angazi indoda embi ihlala imnyama ukwenze njani hamba ndoda emnyama ukushintsha u550 rand akusena lutho sifike ngaze ngisaphethe lutho kanti ufaka indawo ukuthi asayiphethe imali nje befika la ekhaya kodwa manje ufaka mnandi ngentsumelo ukushintsha nje 100 rand ayiseke imali awubheke mfike ingane zami ngisaphethe lutho hamba momubi manje masazashumela kanjalo kumuntu ungamenzani ngoba vele umoya omubi ayishaye jobe
kuningi okubi kuye olungileyo. Ufuna njengoba nilungile nje abantwana bakaNkuluNkulu ithi incwadi engcwele kuningi okubi kuye olungileyo. Kanti uJehova uyamsindisa kukho konke. Kanti uJehova uyamsindisa kukho konke. Uyagcina onke amathambo akhe. Uyawagcina onke amathambo akhe. Alaphuki nelilodwa. Alaphuki nelilodwa. Usibona sinjena uvela uthi angiye manje ngishaye amafole. Ngoba uwagcinile wonke amathambo ayaphila. Okubi kuyambhubhisa omubi. Nathi la ngithanda khona njengoba umubi wena uzobhudiswa yikho lokho kubi. Uthi omubi kuyambhubhisa khona lokho kubi. Futhi bona abazondolungileyo banecala. Abazondolungileyo banecala. Jehova uyakuphula umphefumulo weingceku zakhe. uJehova uyawaphula umphefumulo weingceku zakhe. Banecala bonke. Banecala bonke. Awuqedile? Abanecala bonke abanjani? Abanethemba kuye. Awuphinda lapho Jehova senjani balumbi lapho? uJehova uyakhulula umphefumulo weingceku zakhe. uJehova uyawukhulula umphefumulo weingceku zakhe. Abanacala bonke abathemba kuye. Ngithanda lapho. Jehova ngicela kalazi iBhayibheli. Ayisuyinkinga. Inkinga phela manje angithi. Awujabona indlela umfoko wani yabo. Yena. Lethi yafika nje lento maNazaretha. Iyafika lento ngoba njengoba silama Nazaretha akekho umuntu ophoqiwe ukuthi eze la. Wonke umuntu ola ithi inkosi lapha masikothe emhliva lumhlane ephakameni ithi maNazaretha njengoba nilapha nivunyelwa izinhliziyo zenu. Uthi nongezanga la inhliziyo yakhe. Uhlanga pamasikothe. Nongekho la inhliziyo yakhe njengoba nikhona lapha ungalokho uthi bapho sibanibani inhliziyo yakhe. Wena njengoba ulapha thana ngiyabonga inhliziyo yami. Ithi ngoma inhliziyo yami ngenqabi. UJehova ngibiza bakithi ngisuke ngimlandele. Nilapha nivunyelwa izinhliziyo zenu maNazaretha. Manje njengoba silapha ke namamponda abesifuna lephe lozakwethu sisebenza nawo. Kwasho ukuthi ke ngibatshelile ngathi akuphumeki sekonakele. Sizoseka intombi zentethelelo. Nomadoda ayikho into ofanele ihambe nemali ukuholethe masiphuma la. Angibathandi laba abantu abahle kanje. Phela indoda mayi ithanda umuntu osifazane ikhipha imali. Yoba shimana mongekhipha imali. Indoda ibisebenza ngaloliwa. Indoda isebenza ngaloliwa, isebenza ngaloliwa. Iqona intombi namhlanje isonto alipheli intombi sihambile le ndoda emsebenzini ithi sinkwa soda iphuza amanzi bavula ikhafuthini ezinokhara abantu bathena izinkwe igcotshiwe badlamnandi yona insinyi uphuthu nje lodwa linalutho akulungi lutho njena siziyandala indoda inamakoti. Ushembe uNkulunkulu bayithatha bayisa ayihlabe ngisho ukuhlabe ekhaya lokubuya inkabi ziyatelephela ekhaya. Uma ifika phambi kwethiwe lenkosazana eNkulunkulu uNkulunkulu uzincisha nawo nina angikwazi ukuncishela abantu abahle nje. Sizowasabona nje la. Wonke umuntu oyindoda la afuna anikele ngathi ningadlula kimi nginibona nikhipha ngempela. Uthi lenkosazana hey ndoda kulungi lutho awuthola usho umakoti. Uthi ke hey kuyayiphumela phela ngithi indaba zala ekhaya siyazazi bafundisi. Ithi inkosi uthiwe lenkosazana uyazini ukuthi la esiphongweni sendodwa kubhala ukuthi ukudiza. Usho uNkulunkulu maNazaretha. Uthiwe lenkosazana ithi la esiphongweni sendoda kubhala ukuthi ukudiza. Kusho uNkulunkulu. Abangakwazi ukudiza sikucubuza phela. Utubuza amagabade uthi kubhala ukudiza simongwe uthi njengoba ungaganiwe nje wena intombi zihamba wena uyancishana.
uthi wonke umuntu wesilisa akaphaka phela angazadize la ubani ungazasho ukuthi bamba la imambazi bambisana nje isafunda ngoba labafana nabo ubhaliwe ukudiza la umnika 20 rand esikoleni afika athi ngibike green lapha lesikoleni komuntu ngoba ubhaliwe ukuthi ukudiza ithi inkosi ithele nkosazana wena ngeke uzugana ngoba uthi wena uncisha uzocisha ngishaba kini awuhlabi ngisho esikhaya kini endlela oyiqongela ngawo ngishaba kini hamba ufike ekhaya kini uthatha inkabe enone kunazo zonke unikeza abakini uzobona into zakho zizoba njani. Ngijabula ngalento engikhuluma ngabafundisi bayifakazela mangithi bafundisi ayisumi indoda engadizi la bathi bafundisi awukanjani nje konje bayivuma le ndaba bafowethu kusetshenziwe ukuthi ngeke sakhuluma siqeda la njengomuntu othunywe ibholoshala umkhumba lesekhethe ngizoqeda konke la masiqeda lahlala phezulu kumsebenzi yabona nje ipulpit leli lidinga first coach o20 litha ba u3 u900 nemali upende lo njengalowa endle yenkosi laphana u900 nemali yabona nje manje letha 3 upendo nje yana wangaphakathi na u1000 nemali ke lo wangaphakathi uthe uqina kufuneka uNkulunkulu mephuma kulendlu ezongena epulpit athola ukuthi akabona ukuthi uphumile ngoba kuyafana konke. Ngiyacela ke insizwe ama TV amalanja uthula laphana ama TV awekho le TV ephumela laphana esenendawo ukuthi ngabuyela lapha yana esenendawo lapha endlini ya TV banikelile abantwana benkosi banikele ngezandla amathempeli afika apart nezinsuku lapha siyabonga abashumali bakithi ngokhipha amabandla buthi mawufika la ntombi nentethelelo izone eziphekelayo lapha siyadlala masu uzizura ethi usuguqela usuthi kwashwa cima intethelelo kodwa masu ulambile la iphekelo uyadla basebenza labantwana sasangcwele bo baze bababi laba bantu ngoba phela bayikhulelisa bona ngithi bakhulelisana bodwa ngithi ngisho eBhayibhelini lento leni yacasula lento wabanje inkosikazi iphinga nendoda kodwa kufanele akhanda ngamaji inkosikazi iBhayibheli belingicasula ngalokho ke mina kwathiwa simfumene ephinga indoda iqhutshwa iphinga nomfazi womuntu kodwa waqhutshwa wesifazana ukuthi akaphiye ngoba ade ephinga kabulawe yamlamlela inkosi uJesu Kristu ngoba phela bona ukuthi ongena othi akanasono akathathi itshe phela jikjele yasibheka phansi indodana kaJoseph umuntu umzulu kaDavide yasibheka phansi athi mivusa ikhanda sebeleke bonke abantu kodwa ingakhandwa ngani indoda ngamatshe obana yiphinga nomkamuntu namanje lapho nizenza izinto ezingcwele la kodwa nayithatha inamba la njoba chozi intombi zentethelelo njena baqhuzukile abantwana benkosi bayivuma bahlambuluka babuye esontweni mase niguqela lapha ngazi kunjani uguqela kodwa ngeke ngehlele mina lento engikhuluma ngoba singabantu semhlabeni sashibi ushela noma linganiki manje ngisho ukuthi ke buku umsebenzi abawenzile funa sibaseke njoba niyasinyanizamela abafowethu ngenzamela nganza wethu mfunela umsebenzi njena njoba nipatanisela amaglass namathazi akusafanya nikhathazo kupende zingaki insizwa hayi ngoba imali ingekho imizwa sinawo kayifani singayigqola ingubo singaqoqa sonke kodwa imizwa ayifani ongenani bazokuzonda kodwa ke banecala abazonda abalungileyo sho njalo incwadi engcwele mfundisi Mdletshe